Assalamu alaikum урматтуу Ош Кабарынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Ош Кабар каналы өз көрсөтүүлөрүн улантат. Бул чыгарылышта сиздер Ноокат мал базарындагы бааларга күбө болосуздар. Өзгөчө саламдарыбыз биздин чет жерде көрүп жаткан мекендештерибизге болсун. Бүгүн 2020 жылдын 4-октябры. Биз Ноокат чергесиндебиз. Ноокат мал базарында. Бүгүнкү баалар кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Эгер биздин каналда биринчи көрүп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, катталып коюуну унутпаңыз. Акырына чейин көрөбүз, биздин канал менен чогуу болуңуздар. Эскерте кетебиз, бул чыгарылышта аралаштырып тартабыз, чекеден эле тартып кете беребиз. Бул ат сатылыптыр. Канчага сатылды, канча жашар? Бул тууралуу да маалымат алабыз. Мына байлап жатышат жаңы жүктер менен. Баасы канча болду, канча жашар? Бул тууралуу да маалымат алабыз. 7 жашар ат экен, 59.500 сомго мына сатылды. Рабочий ат бул? Рабочий. Рабочий экен. Ошерге тика байлап коёр экен. Нерде да баа болуп жатат. Кайсы баа болуп жатат, канча беришти? Билебиз. 88.000 баа беришти. Кайсыл ат? Билебиз азыр. Ушул атка баа берип жатыштыр. 6 жашар экен, 2 асыят. 88.000 сом. Баа берип жатышат ушул атка ушул жерде. 89.000 сомго көтөрүштү. Таза баа берип жатышат. Ушул ат. Атты да көрсөтө кетебиз. 90.000 сомго чыкты баасы. Ушул ат 90.000ге сатылды. Biz bu tatlı aynalaydı tam. 6 жашат, 90.000 сомго кетти мына, көрдүңүздөр. Акчасын эсептеп жатышат. Мына базар кызуу жүрүп жатат бүгүн. Көрүп өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Саат 7ден эми өттү. Ошого карабастан сатылган, алынган аттар көп болуп кызуу жүрүп жатат. Мына жерде да бул Торок Ашканым баа болуп жатышат. 105.000 баа берип жатышат буга. Жашы 4 жашар бышты экен. Элдер ороп калган бул атты. 105.000 учурда баа берип жатат. 4 жаш жаңа сый ат экен. Ушул жерде баа болуп жатат туугандар. Bir 112.000 сом баа көтөрүлдү баасы. Баа болуп жатат. Эл күбө карап турган. Жақындадыңыз, жақында эле ким бар? Али канча? Эскерте кетебиз породасын. Породасы Россиянын Новосибир шаарынан алып келинген экен. Бул жерде Бишкектен кулундар алып келиптир, өспүрүм кулундар. Сатылды же сатылы элек? Сатылат экен. Тандап жакканын ала бересиздер. Кайсы көн заводтуку? Бишкектеги көн заводдордун биринен алып келиптир. Эркек кулундар. Жашына жете элек. Майский кулундар экен. Ушундай өспүрүмдөрдү көп сурап жатасыздар. Байланыш үчүн телефон номерин да кайта кетебиз. 60.000 сомдон кеми бар деп Ноокат мал базарында турат бүгүн.
4 oktyabr 2020 жылда. Номерді айтың. 0771 менен 45 88 58 номері менен байланышыңыздар. Ушундай өспүрүм кулундарды издеп жаткан болсоңуздар. Кайреле торуп Tor жаңа сыйга атабыз. 4 жашар жаңа сый. 115 миң сомго баасы көтөрүлдү бул жерде. Var kötüren. Var bereke. Ben yeter abi. Versin mi bana? Var mı? Var. Sana gelmiyor. Var bereke. Razı oldum. Yok oldu bereke abi. Pazardan aldı oluşuz kızıp çatat. Ha? Kiçkineni koy. Kiçkineni ben ancak koy. Yürümen var bereke. Var bereke. Nerede? Toldurmayın. İçime yetmeye, dakika yetmeye yürü. Atanmayıp başka adam alamdı. Eskерте кетебиз. Бул жаңа сый 4 жашты. 120 миң сомго баганы көтөрүштү көрдүңүздөр, берген жок. Унатылгандар өзүңүздөр көрүп жаткандай бул аттагы баа болуп жатат. 57 миң сом баа берип жатышат учурда. Ушул жерде баа болуп жатат. 57 миң сом баа беришиптир. 58 миң сом деп жатышат. Bundan eken 2 жашар, 60 миң сомго алып кетти. Бул жерде дагы бир Bundan baa болуп жатат. 4 миң сом баа берип жатышат ушул bundanга. 55 eкен. 55 миң сомго көтөрүлүп калыптыр баасы. Жана 60 миң сомго баа болуп алып чыгып кеткен кунан ушул өткөрүп алып жатышат. 60 миң сом таза акча болду. Бул жерге эки асый 6 жашар ат баа болуп жатат. Өзүңүздөр көрүп турган бул жерде баа болуп жатат. Учурда 90 миң сом баа берип жатышат. Ушул жерде баа болуп жатат. Эл көп болуп турат баасына. 95 миң сомго көтөрүштүр учурда. Аттын жашы кайра эскерте кетебиз. 6 жаш, 2 асый болуп калат экен. Жакшы ат экен. Yok. Verem de beri benimle koy. Ola bol. Verdi mi? Nah, 106 ming so'mga sotildi. Yo adaş, qanday emas? Densoqlik yaxshi. Yaxshi. 106 ming so'mga mana sotilib ketdi tuğanlar. Екі асый 6 жаш бағасы 106 миң сомға сатылғанына көп болдыңыздар ушул аттын. Тору жаңа сыйдын дагы номерин калтырап кетебиз. Жана көп болдуңуздар 120 миң сомго берилбегени, байланыштын телефон номерин айта кетсек, ушул аттын. Yıldız 996 555 02 02 03
02 nomeri menен байланышасыздар. Eskerte кетебиz, өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар. 120 миң сомго сатылган эмес. Ушул аттын номери деп сурасаңыздар, айта кеттик. Өзүнүн ээсин өзү менен байланышып көрөсүздөр туугандар. Мынакей туугандар. Базар uzun жүрүп жатканда. O'tganda uyga borsam aytdi. Чыгарылышы Монтаус 65 ga derdi. 63 ming so'mga satıldı mı? Bermasizda. Akçasını esirtip berip жатышат. Ya, bo'lmasa 65 ga bering dedi barcha. Өспүрүмдөрдү көп сурап жатасыздармы? Өспүрүмдөрдөн дагы көбүрөөк тарталы бул чыгарылышта. Бишкектен алып келиптир бул өспүрүмдөр. Тандап жакканын аласыздар. Майский кулундар экен. Жашына толо элек. Канчадан эм балары? 80 миң сомдон кеми бар экен алар. Байланышын телефон номерин айтасыз. +996 707 87 85 01 номери менен байланышыңыздар. $27 миң 800 бул кулунду алып кетип жатышат базардан. Эркек кулундар, булардын да баалары 60 миң сомдон кеми бар деп турушат. Өспүрүмдөр. Жазга кунам болот экен булар. Булар баасын канча деп атасың? 150 сом бар да. 150. Базар канча өртат? Ар кыл берип атат. 150 миң сом кеми бар деп турат буларды. Тарткы. Чечтебин. Ушул 1 жаштан өтүптүр. Жазга кунам болот экен. 150 миң сомдон кеми бар деп турат. Telefonda айтып койсоңуз? 76 менен. 0776 менен 67 54 54 номери менен байланышсаңыздар болот. Ушундай кунандарды издесеңиздер туугандар. Өспүрүм кечки кулундар экен. Баалары 28 миң сомдон деп мал базарда турат бүгүн. Эркек кулундар 28 миң сомдон кеми бар дейт ушулардын. Kalındır 43 ming so'mga olib ketishdi. Arkası 45, berkinisi 43 ming so'm bo'ldi. Chim qarasi 45 ming, olda ketgan 43 ming so'm bo'ldi erkek. Bular beylerin bağlarında bile giteli. Uşu çoğun beyken 4 tuğan bey 68 ming so'm. Bağ ver çat şu yerde. Bağ ol çatat. Bir oğlunuzlar. Özünüzler görüp turgan hene bala beyken 120 ming so'm kemi var dep turat. Birinci tuğma beyken. Erkek kulunu menen. Yok, bozduğum. Bu da tavalma garanti. Ben sebebi. Şu benim 120 ming so'm. Boz de. Eki qara beyge olsa 121 ming so'm berip o'tat. Qulunun qalsın dedi. Ekövünü 121 ming so'm juğuna bağ verişti. Qulunu özüne qalsın dedi. Şangası eken 4 yaşar. Bağısını 200 ming so'm kemi var dep Noqat mal bozarında turat bugün. 4 oktyabr. $95 ming so'm, 100 ming so'm bağ verip tur bazar bergen jokpuz deydi.
ушул атты алам десеңиздер, бою 1.65-тен жогору, 1.70-ге жетпеген, тегеректеген. Номерин айта кетебиз. Плюс 996 550 менен канча? 380 885 номер менен байланышыңыздар. Жакшы ат экен. Üç жашар ат экен бул. Бышты жазга жаңа сый болот экен. 120 миң сом базар баа берди. Жерде азыр 120 миң сомго берген жок ушул ат. Жазга жаңа сый 4 жашар болот жазга. Ушундай тайларды издесеңиздер, тайдан ат көтүп атыптыр. 3 жашар бышты. Номерин да айта өтөбүз. 0779 менен 12 72 22 номери менен байланышыңыздар. Мына көрүп турасыздар. Бийик экен бою дагы 1.65-тен жогору экен бою. Эскерде кетебиз. Ноокат мал базарында элгөө 120 миң сомго сатылган жок ушул. Бул аттын базарынын кызытышып атат акалар. 61 миң сом. 4 жашар жаңасы экен. 61 миң сом баа берип жатат. Hatta bütte var. 61,5 61.500 сомго сатылды. 10 жашар ат экен. Мына алып алышып жатышат. 71 миң сомго алышты шуну. Универсал ат экен. 71 миң сомго мына Ноокат мал базарында кетти туугандар. Мына бүгүнкү ат базарлардын баалары ушундай туугандар. Бүгүн номерлерин да калтыра кеттик. Комментарий калтырсаңыздар, кийинки базарлардан сиздер жазгандай алып тартышка аракет кылабыз. Чоң бука 115 миң сомго сатылып тур Ноокат мал базарынан. 53 миң сомго алынып тур ушул. Кайра сатабыз дейт. Бозу баа болуп жатат бул жерде 80 миң сом баа беришти. 2 миң сом кош деп жиндайып кош деп. Жиндай деген. Xonasiga tushib bersin, akam. Mizon bo'lsa kerak Barcha deb. qo'shadi. Men 80 ming so'm. Sog'ni ekan. Bo'zi. o'zini xonasida bersin beraman. 80. Tuğanlar buna Rusya'dan Abirden Angus parodasında boz uylar kunajınlar geliptir. Topal baş görüp turasızlar. Bağlar olsa 80. Bağların qanday dedinizler? Bağlarını? Bağlar 80 mindən 110 min. 80 ming so'mdan 110 ming so'mga cheyinki bağlardagi Abirden Angus parodasındagi kunajınlar. Bunyatbek degan mirzo keltir bulardi. Bunday jelinleri salıp aldır, boz. Hem kançadan satılıp utat bular? Bugün pazarda, Ноокат pazarda satılgandары. 80 mindən ham satıldı, arxılıqda. 80 mindən 73 mindən vermedin dedim ne çekeden? 74 mindən. çekeden turuşunu 74 ming so'mdan berbedik deydi bu uylarda. Egerde ушундай uylарды bagam, fermeni önüktürüm dep жатсаңыздар, номерин да калтырабыз. Эсинин өзүнөн багылып аласыздар.
74 ming so'mdan bergen jo'qmiz deydi shularni. Ушундай уйларды издеп жаткан болсоңуздар, Парода уйларды байланыштын телефон номерин айта кетели, дагы бар экен. Çalıp байлансаңыздар болот. Эси менен +996 менен тересиздер. 778 778 09 99 99 09 99 99 номерине çalasыздар. Дарек кандай? Ноокат району кайеринде? Ноокат району Шакар кыштак. Шакар кыштак. Ноокат району Шакар кыштак деген айылдан экен. Барып көрсөңүздөр болот. Азыр базарда сатылып Kança baş kalgan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 baş kalıptır. Musluğudan bile. Oşko var. Bu kalıptır. 62 bin so'mdan alıp ketip Rossiyskiy uylar No'qat mal bozorunda tizilip turadi. Qanchani turibdir? Qanchani turibdir? Rossiyskiy Parodadagi uylar ekan, qarasini 100 ming so'm deb turishadi. Cho'ng Paroda uylar ekan. Bunun olsa 120 ming so'm deydi. Çoğun sağanılar göğen tuğanlar. Bu sağamılar, sağdıravaz sütü var bir şey yok mu? Hadi sağanımız yok dediler. Rusya'dan geldirem. Torpakları mı ne bunun aldı? Torpakları mı balası? Arkadaşlar, o erkek onun balası. Erkek erkek. Ha bunu çok büyük urgaç ekonomik. Buna çok sigirken urgaç. Ona o erkek. Erkek balası benim kaça şal çekediğin arka? Erkek balası 150. 150. Pazar kança verdi bugün No'qat pazarda? Arkana kalıyor. En joğarısı. En çok 125. 125 ke satılmadı şu erkek torpağımın ha. Bununsuçu? Bunusunu kılalek adamlar. Bunu kança da otası hem? Bunu urgaçı balası ben 160 de otamlar. Urgaç torpağımın 160 de attır. Buna şunca? Balası da bro. Ha balası var. Ha uşul balası menen? Boğaz, iki atem boğaz. Dağı boğaz eken 150-160 ming. Rusya'dan keçe geldidir. Buna birkaları. Rossiyskiy birka degen. Qaysi şardan alıp gelindim? Novosibirsk'e. Rusya'nın Novosibirsk şarından alıp gelindir. Şunday Rossiya parodasını izlesеңizdер, байланыш telefonunu aytабыз. 50 minen. 0550 menen 3 547. 547 nomeri menen байланышсаңыздар болот. Üçüncüsü var ekan, tekşinere. Alanın nenesi eken, ol kança emi? 5-6 litre sütü var, 110 ming balası minen. 5-6 litre sütü var eken. 110 ming so'm torpaq menen deydi, onun torpaq bul eken. Urgaç torpaq menen. Bu yerde daha bir uy turat. Qayaqdan bulam Rossiya o? Qanchada otat buni? 85 ming? 85 ming so'm deb turadi. Bu yerda daha qanchani tug'an uy ekan? Qanchani tug'ibdi? Ikkinchisini tug'atdi. Bu yerda bog' olib o'tadi. Qaysi bog' oldi? Ko'ramiz. Yaxshi bog' olib жатыр. Alisdan bayqalib turadi. Bog' olib жатыр. Qaysilar ekanini bilamiz. Ushul to'qol uy bog' oldi. 64 ming so'm o'shaga bog' olib жатadi. Endi bering. 1000 so'm qo'shib qo'ydik. Talashma. O'ylangandan baraka qilmayman. Yilda barakani. Hatto o'zim olib chiqib ketaman 64 ming so'mga rozimisiz. 64 ming so'm. Bering. 63 ta siz chaqib oldik. Bering. 100 so'm ishlatsan yaxshi. Davom kerak qoladi. 1000 so'm hozir turib bersangiz. Bo'ldi 65. Bor baraka. 1000 so'm qo'ying. Neyse 65 dedi. Alganlar 64 ming dedi. Al fursat. Baraka olmayman. Bering ulan. Hozir 1000 so'mga borib ular kelishmaydi. Bering.
Ya gücü verin. Yok. Hadi 5. Bunajın eken, meyzi yok. Kıyılma biraz. Biri de tuğan bunajın eken, ikincisine boz. Anca oldu. Onu. 64.500'ge satıldı. Bu sağanıyдағы tırpaq mene baсын bilemiz. Qanchani tuğanı? Ekini tuğanı eken. Pulu bas qancha bunun? Bahası 120 deyapsiz. Tırpaq erkek burgaçı. Burgaçı tırpaq men 120 ming so'm. Kemi var eken bunun. Ushul bu tırpağı. Gördün başka tırpaq tev utat. 120 ming so'm dedi şu sağanıydı. Jelini da жақсы ekan. Qancha berdim bozor shuga? Bozor 97 97 ming so'mga berbedik deydi. Жақсы uylar, sağan uylar 100 ming ekan bunday o'rta hesap bilan. Hurmatlı tuğanlar, 4 oktyabr 2020-yıl bozordagı dele kızıp jatatına özüңүздөр көп болуp turganday. Biz ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз бүгүнкү. Keyinki çıkarılışlarga kommentariy kaldırsanızlar, uşul canlıklardan köbürөөк tartışıp hareket kılabız. Kommentariy жазып, videonu klas basıp, bölüşüp koyunu unutmayız tuğanlar. Urgaçı koylar alınıptır. Turuşunu alınıptır. 3, 6 baş eken. Kança oldu dediniz şular değil mi? 50 ming so'm. 50.500 so'm bo'lib turishul 6 başı. Urgaçı koylar 12.500 so'mga bu qo'chqorda olib ketchat. Quyruqli qo'chqor ekan 12.500. Bu iki qo'chqor bo'lsa 24.500 so'mga alınıptır. Bu bunajında alınıptır. 43 ming so'mga aldık dedi. Urgaçı bunajın. Bu sağanıydağı alınıptır. 3-cü torpağı menen 94.500'ga alınıptır. Torpağı. Urgaçı erkekten torpağı. Urgaçı torpağı menen. Жақсы саны екен, жақсы екен. Енчиге алдық. Енчиге. Hurmatlı görүүчүлөр, биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз катталып коюңуздар. Базар бааларынын биздин каналга Ошкобар каналына катталып билип туруңуздар. Жана көргөн видеоңуздарга лайк басып, бөлүшүп коюуну унутпайбыз. Комментарий калтырсаңыздар, сиздерге кандай жандыктар керек? Ошол жандыктарды көбүрөөк тарчыга аракет кылабыз. Бул чыгарылышыбызды 4 oktyabr 2020-жылдагы Ноокат мал базарында чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Har biringizlerge, үй-бүлөңүздөргө тынчылык каалоо менен бирге кийинки көрүшкөнчө, эфир аркылуу бөлүшкөнчө саламатта калыңыздар. Кийинки чыгарылышка чейин.